Twa no manya brao. Abrade bi mi banye manye. Kejele fe mi banye manye. Menembe meneso ni maso na maso. Nyungo ne yongwe ejo wo ngene gbine. Ake eke ngene gbine ekewo. Ne wo peshi. Wo si tamone je no ko wo tashi. Si wo tashi ake ese wo afi. Ne da afi ne wo yo ake homowo be ese. Ake june ba ne won lagbemi. No esane awo matweno na wa abladeun etweno ake june bane won lagbemi no jufo ke ya ayi me ye tasin sikonji fe no e ya ke ju won lagbemi ye tasin ne ka lagbemi e ayi me benejo ake woje homowo shishin on the 11th August ne woje shishin ko wa gbe na September 6 no mi ke majife ne bolewo ake june ka lagbe ke je jufo ke ya so moji mo ni me na me fi osomo me ne me na me o drinking sport mboko ne e aji epo mo ni e afe yala be ko be hana ka gbembe mo fe mo abotwe e ja ke jengmene aje belambi shishin ne jengmene aje homowo ye shishin mi moni iyo ni aso banga dite aji ngano mache no mi wo ibi fe ne yo shikono mi wa metwe no akeke je 11 August neji june bane mi won lagbe mi ye tesin ka lagbe pe aji ngano efitahi no mi wo ibi fe ne yo aji ngano shikono mi wa metwe no me na me fi osomo me na me honi ye diki sport ke me na me ka ba fe yala alo an ba je bipo dabi nakanoko bemi kasi on the 6th September ke wo gbelegbe no fe no kono sumo o ba yon fe no mi pa mo fe mo fa e mo ko aka gbotwe e ja ke ibi by runs na ba check ake nini yu ne e chuni no mi gbawe kuni na fe fa ya ke mo ko aka gbo mi tue nini yu ne obotwe no ye no ke chuni bone fe ne mi ke mo wawa ne ma ne wo yo mi e ya na wo ko ne afi aya ne afi eba ni na wo panyo ni na wo nyuma ni na wo wo ye momombo